Mars ni lai ni sang ni som ni pani ani e clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule tun trum chu Burma lam thu thar le Russia in Ukraine ram arun chung chang thu thar te kan clear ho thuak don ani February ni som ni pariat sang ni som ni pani tho tan ni jing tu dar som pakhat ver khan Chin State Falam Khopel Than Ron Kokianga Military Council at Chin Strong Roll Sipaite anin khoi noi chiama Military Council Sipaite an che chele Kalimiau atanga Chin State Panmek Military Council mator som ni vel chu February ni som paruk zan khan Falam Khopuyan ria khoma Kalimiau atanga Falam Kong Inkara Military Council tele CDMC le CNDF Tang Roll tenen chum ni te me bom mangin anin beito ani February ni som ni pasari tuk po khan Falam atanga ha kha an panna kong Falam pelok lungpi khuwa ral thuam lian chelek chiamin bekin an ria kha tual chung mi pakhat chuan ni zan khan lungrang baptist bikina Military Council sipaite an ria kha kong kama chena inte an rok chiama dora bungruate an ruk saknual boka kan hriat china chuan chena in somvel an suwa sama tukin khan thlan ron khuwa an pan phelia motorin an kal ta zel ni ti in soi Military Council sipaite hian Falama an bu khuana tangin motor pakhat an la chuka zanama po Falam atang vekin sipai motor pakhat a chhuwa thu hriat ani Chinland National Defence Force CNDF thopuang tu pakhat chuan nimin kha chuan kan la ka pri lowa tukin atang khan bom kan ti puaka mase omzia anei lu tuklo ti in soi Military Council lam hi sipai jani borvel niarin ania tundin munari chuan Falam ha kha konga om lungpi thlan ron tal tlangzar thlan ron khomi pui tam zok ta chu nimin atang khan anin thiar filim to ani February ni somni pariat tho tran zan dar som pakhat le achan ve ver khan Myanmar a lunglu laina hun pui ber Kachin State pha khan township pha phin le mamung khok thlak lam sira Medlin Town khokiang YTT le tantun lun hmuna lunglu laina achima mi enga mazat leichim hian adel ni in tual chung mi te chuan an soi he leivung chim awang hian lunglu then failo zong tu mi somnga chuang le lunglu le akai noi thanem fe achil nana nimin jing khan mi som panga ruang an mu to thu don ani China a in Russia sarkar a bel zo ka wangin senior general min ong hlaya atal boi ta hle Burma sipai engama za chu Russia athon angai don ta ni in alang Europe ko chaklam ram Ukraine Russia indomek chungchang thirvela nein sual sipailal senior general min ong hlaya le ahota chuan February ni somni parukhan emergency meeting ania he meeting hian engtin nge Russia le Ukraine indona hian Myanmar ram ahong theidan tu ti te anjir ho ane an sei ho na enga tang chuan Russia Ukraine arun ang sein an ram then om China hian Myanmar ram arun thu thei ti an vai an pom tlan thil ani ome alan dan pa ngaya chuan China hi Burma ram thian tha chu ani ngei maya China chuan chuti mai chuan aron run mai ero an ring bik lem lo ane ama ero chu Myanmar Military Council sarkar do dal tu lian ber rampum huwa pa om People Defence Force PDF hian ani telin Burma sipaite chu an chai boi hne hle to sia China ramin Burma ram chunga sum dona akal pui mek infrastructure tam taki Burma sipaiten an ve nim sak theilo hun a thlen chuan China hian a project nei mek te hum hal turin a sipaite aron the tla khuk mai hi an meeting chuan an hlau thong ani chu wangin an meeting thu thung na chu Military Council sipai atam theang ber chu China in akal pui mek Burma ram chunga project lian tham an economy omna penga security force atam theang ber da bel chu an ti thuta ani abik takin China rama an thunjam mek oil le gas pipeline chu an veng hing big don ani Burmese Military Council thupong tu General Joe Mintu na chuan VOA palai a hildanin ani ho Burmese Military Council sarkar chuan Russia an thlop thu asuya United Nations Security Council UNSC chuan resolution siamin Russia in Ukraine arun ta hi andem thu February ni somni panga khan alo chhuat ani China le Burma Economic Corridor Project kalpui me ka hian Sino Burmese oil and gas pipeline hi
Arakan ramatangin Barmaram laili kaltangin Barmaram malam etnik helpol te pukhuana mun apaltanga he oil pipeline kaltang mun dang zong hi aram aboi baka military council ten an duangin an veng him thei talawani Russia ram hi sipai fir fer sarkar nen an in thlung het tlata he indona hmuna hian Myanmar sipai te hian Russia puiturin athon lu angai don ya thudon ani Burmese Military Council sarkar Russia and Ukraine aruna wangin an tar buai tel ve thawa kothlang ram tamzok hian kongsang sanga Russia hi an hrek bet to sia European Union EU pechon February ni somni pasari khan andang chadai to ni UK po in Russia National Treasury le Russian Ministry of the Finance chu che thailo turin asiam mi to bok United States Canada le EU ten February ni somni paruka thain Russian bank te hi Global Banking Transaction System SWIFT atangin an pe chok ta bok sia Russia nena sum dona thila inzam mek Burma mi ho saton to sipai lal chung kwale sipai thlop sum dong lian ta chu an sum le pai tam tak Russia benga anda wangin international banking system atangin che theilovin an om ve mek bokane Russia poisa robol chu a hlutna namen lovin ataniam ha roi ta bokane Ukraine lam hoi veleng o Russia in athet omram Ukraine aruna kal zela chuan boruak chezok khovel in do pui pathumna hring chuak thei din hmuna ading lowang ti soya har ta he ni in helam ngai tu tu expert then kha chuan an soya hlau thor rukna in an khat mek ani kan hriat to angin Ukraine nei to zom atumna tangin Russia chuan ram ria sipai le ral thuam ta cheka he mi nuwa US le Russia France roi tu le Russia roi tu German UK baka NATO le European Union roi tu te thengin in biakna nei nia an tranchan theu te phet du anom tak lo wangin boruak atang chhojui zela atopa chuan parorum kati chu kati timai zel Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine run apuang zui ta ani Russia hian US le EU baka ramdang te sanction na atok chhota meka he torna ra chhuwa tur hi anamai lo hle dona economica Russia tlak chena tur pakhat chu ani ngei mel ta bok ram sang sang ten an semna le ensan na chu paisa lewin Russia President Putin chuan Ukraine chu sipai chakna le ral thuamin abei ta ngek ngek maya nunna chan zat po mumal taka hriat chho a har tamek ani hi Ukraine atang runga ta he indona hlawa ral tlan zat po an tam chho til tila Russia in asipai le teng baka indo thona te achana Ukraine lama la Russia omchin azaw chho meka Ukraine sipai nunna chan le anin le lo mun poimo te a che chho tam til til bok heti la hian Russia lam le Ukraine lamin in piak na ceasefire nei tura in piak na antin zona le rem ti na ngin in piak na nei anita a ama ero chu in piak na om je nei ero anakal pui thei tari lo Ukraine kho pui lian ate missile a thlok lut fura apok ulula mi pui te tan a thlabar thlak tak zeta Ukraine kho pui then khat te hi missile awang le sipai te ral thuam dang che na wangin mei dil te naw ani mayang ti lo om khopin bompok le ana tho mai khu cha lum tak takin atom chhomek ani Russia sipai te hian Ukraine kho pui Kyiv laturin thapui an tho mek zela he tu bua saila hian Russia sipai le teng rol baka ral thuam dang da chuan Kyiv chu an hnai to hle ani satellite atanga thalak ta chu media lian ten anta lang choi boka Russia hian atum le be se angin Ukraine kho pui lian then khat te hi ala control mai theilawa Ukraine sipai te hian thei top chuan an ram ve nan an lo beilet ve bok nen ma se Russia malak dan le thapui tho chodan thirin atopa chuan Ukraine kho pui lian te hi Russia hian ala control thorin ani NATO ram intel khom da chuan Russia che na laka NATO ram ten an torlo na turin na satagen anin bua sai chho hiala Ukraine therom ram NATO atel ram tele an ral thom le sipai alo tel lut ve mek boka Ukraine tranpui na turin ral thom an supply zui ve mek zel in biak na nei ten ra tha a chhuwa lo ani zel chuan Russia in Ukraine arun bek na baka Russia le NATO inkar in epna boruak chu achang chho zel don ti ra nia Russia sanction ani awanga torna le Russia in Ukraine arun na konga ramdang lo in rol lo tura alo vo khana chu NATO ram te hian an bo chia indona lian jok chhuwa thei awanga NATO ram te ral thom le sipai ne na in bo sai na te chuan
Vladimir Putin thin a khei chho tak zet zel ani President Putin hian ral thuam la omber nuclear ral thuam le chu man thei tura in ral ring turin thu pek a pe chho zui ta nuclear mang thei tura Russia President Putin a thu pek chuan US pe baka NATO ram le khovel angor taloi maya UN Security Council thlengin angora khovel ram hruai tu tam takte an thla amuang talo ani ber mai Russia in Ukraine aruna kalzela hian Ukraine in a in pha hiam emo Russia emo NATO le EU te anin pha hiam lawa borok so sang zonga a kalzel chuan khovel din mun chu ader thong chho le don ani nuclear ral thuam man ani vai phei chuan indo pui pathum na chu a chuang hal don tina angangai ania tuna khovelin a thir le atin zon in piak na neya indo na chu ti tom ni se ati hi in piak na nei mek le la nei zel turin in rem na asiam chuak lo ani vai chuan indo pui pathum na ra phlak tak chu Russia le Ukraine war atang hian aron in tran ngei arin om ta hle ani Russia hian engkim mai a torna tur hi a che chiang le dona heti laya NATO le Ukraine laka tlom chu atan thil theilo tluk ania tlom ai chuan nuclear ra thom lo omlek mai chu adu thlan tur nei chun po ani ve thei bok chuti line Ukraine hian heng ang zong hi hria ama support tu nia soi US le NATO te puina a be che anga a don si lo hian in hnung hniama remna Russia nen an siam mai chu adu thlan tur kong a in hong mek bok he kong in hong hi a thlang lo ania US le NATO te a bor vela lo in cheka a lo in bo seina boruak nen khovel hi meiwa pa na satakin a chang chho mai don ni te point alangta rum mai nuclear bomb kan ti hi man ani vai chuan Ukraine chuan atur hlenga US le NATO te an lo che chuak zui ani chuan Russia po atur tu ber ani dona chutiang bokin khovela nuclear bomb nga ber a chal Russia chuan US ani mo Europe ramatar ket te asai ani chuan chiat na tua tur ber ani ve don tho ani eng po ni se ilo thlir zel potela be sei lo taka nuclear war alo chuak ta ani po in tuar tlang turin kan in bo sai mai ani tapo waneng chu Bible chuan hun to a hnai to ani ti lana turin lali chuan kalo kaldona chuan in do thu thang te in hrianga tram te tlanga hri te a leng bokang ati a chung tiang thil alo thlen chuan nau vei tran tir ani ang ati ani unau du tak kan khovel boruak kalmek te han thir ma te lir anghinga anghing deuh renga khovel mun ranga chiat na ra phlak tak thi na ra phlak tak lian hinga wangin a thleng cham chi ani hi hri te a leng bokang ati kan hria soita mangai lo te ro hri lenga wanga Mizoram nang le khovel kan buai zia hi in do thu thang te hrianga antia lali suan khovel hun topa lo thleng tur a soite chu tun huna hian a lo thleng ta mek ani hi unau I pathian tok turin in pero lali suan a hmangai chia a awreng cheni hun tha a pe chia hun tha a pek lai che hian in pein lali suan hena lulu tro le viewer ta hne na ngen na yan zep vele teang kan channel min la subscribe saklo te kha milo subscribe sakve turin kan han nge chawa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu ngal zel the nan in tan po all samjong na tur kha ni dona chuwang chon notification bell kha in metanga ola in da don ya